ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. таҳти рависати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иҷлосии ғайринавбатии 21-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия муовинони раиси шаҳри Панҷакент, вакилони маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раисони ҷамъиятҳои деҳот иштирок карданд. дар иҷлосия масъалаҳои интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати ҳафтум, ташкил намудани комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати ҳафтум, миқдори ҳавзаҳои ҳудудии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати ҳафтум баррасӣ гардида, дар ин бора қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. бо қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳр, комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум дар ҳайати 13 нафар ташкил гардида, барои гузарондани интихобот ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент 40 ҳавзаи ҳудудии интихобот ташкил карда шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар фарҷоми иҷлосия бо ибрози он ки тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 таҳти рақами 882 санаи 2 марти соли 2025 интихобот баргузор мегардад, таваҷҷӯҳи масъулинро барои дар сатҳи баланди сиёсӣ ва ташкилӣ ва бо омодагии ҳамаҷониба баргузор намудани ин маъракаи муҳими сиёсӣ ҷалб намуд. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни бузурги 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҷамъияти деҳоти Чинор корҳои ободониву бунёдкорӣ, созандагиву хуррамгардонӣ ва сабзкорӣ идома дорад. аз ҷумла ҳоло соҳибкор Иброҳим Маҳмирзоев дар деҳаи нуристони ҷамъияти деҳоти Чинор ба сохтмони маркази тиҷоратӣ ва хидматрасонӣ машғул аст. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд ки дар қабати аввали бино таъмиргоҳи мошинҳои сабукрав ва дар қабати дуюм ки ҳоло сохтмонаш идома дорад, маркази савдо ҷой дода мешавад. сокини дигари ин деҳа, соҳибкори ватанӣ Иброҳим Маҳкамов низ дар канори шоҳроҳи Панҷакент айнӣ бинои дуошона сохтааст. дар қабати аввали ин бино устохонаи таъмири нақлиёт ҳоло фаъолият дошта, дар қабати дуюм ороиши чойхона дар арафаи анҷомёбист. бояд гуфт ки дар ин деҳа бо саҳмгузории соҳибкорон инчунин коргоҳи истеҳсоли хиштҳои бетонӣ фаъол буда, сохтмони боз як маркази хидматрасонӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба соҳибкорон ва масъулон ҷиҳати бо сифати баланд ва дар муддати муайяншуда сохта ба истифода додани ин иншоотҳо дастуру супоришҳо дод. тавассути пойгоҳи обкашии Нилуфар ки аз 3 пойгоҳ иборат аст, дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Чинор ва Саразм беш аз 1100 гектар заминҳои кишт обёрӣ карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ бо рафти омода намудани пойгоҳи Нилуфар 1 ба мавсими навбатии обёрӣ ба роҳбарияти идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замин дастур дод ки ин ва дигар иншооти обёрии шаҳр дар муҳлати муқарраршуда таъмир ва ба мавсими обёрӣ омода карда шаванд. ҳоло таъмири навбати дуюми ин пойгоҳ анҷом ёфта, корҳои омодасозӣ ва таъмири техникӣ дар пойгоҳҳои Нилуфар 1 ва Нилуфар 2 идома дорад. ҳамчунин зимни боздид аз ҷамъияти деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакент ба роҳбарияти ҷамъияти деҳот, хоҷигоҳи деҳқонӣ ва идораи давлатии обёрӣ ва беҳдошти замин барои ба тоза намудани каналу ҷойбор ҷалб намудани кишоварзон ва техникаи зарурӣ супоришҳо дод.
ضمن сафари корӣ ба ҷамъияти деҳотии Чинор, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз маҳсулоти корхонаи истеҳсоли хишти ороишӣ дар деҳаи Нуристон дидан кард. ин коргоҳи хурд чанд сол муқаддам бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкор Ҷурақул Ғаффоров бунёд шуда барои истеҳсоли хишти пухтаи ороишӣ таҷҳизоти гуногун харидорӣ ва хумдон сохта шудааст. иттилоъ дода шуд ки бо фармоиши мизоҷон беш аз 30 000 дона хишти ороишӣ омода шуда дар ҳар навбат то 25 000 дона хишт дар хумдон пухта мешавад. зимнан бо ин хиштҳои ороишӣ даҳҳо биноҳо дар шаҳр ва берун аз он зебу оро дода шуданд ва дар ин коргоҳи хурд 6 нафар бо ҷойкорӣ ва маоши хуб таъмин ҳастанд. дар деҳаи нуристони ҷамъияти деҳотии Чинори шаҳри Панҷакент бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкорон, сокинони деҳа, шахсони саховатпеша дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 бунёди бинои иловагӣ идома дорад. зимни бозидии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин муассисаи таълимӣ гуфта шуд ки бино аз 9 синфхона иборат буда таҳкурсии он гузошта шудааст ва ҳоло барои бардоштани девори он 50 000 дона хишт омода карда шудааст. дар ин сафари корӣ раиси шаҳр инчунин бо рафти бунёди варзишгоҳ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 деҳаи Шаршара шинос гардида аз маъмурияти таълимгоҳ ва соҳибкорон дархост карда шуд ки барои сабзпӯш намудани майдони варзишгоҳ ва бунёди маҷмӯаи варзишӣ барои хонандагон ва ҷавонон тадбирҳои амалӣ андешанд. сокини деҳаи нуристони ҷамъияти деҳотии Чинори шаҳри Панҷакент Аҳмад Кенҷаев ки соли равон ба синни 85 солагӣ расид, беш аз 42 сол собиқаи хидмати давлатӣ дорад. ӯ солиёни зиёд дар вазифаи котиб, раис ва корманди ҷамъияти деҳотии Чинор бенуқсон хидмат карда соҳиби обрӯю эътибори баланд гаштааст ва 16 фарзандро ба камол расонидааст ва имрӯзҳо дар иҳотаи онҳо давлати пирӣ мебинад. зимни аёдати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҳолу аҳволи Аҳмад Кенҷаев собиқадор ҷонибдориашро аз сиёсати давлат, сулҳу субот ва рушду нумоии кишвари азизамон баён дошт. дар ин боздид ҳамчунин маъюби гурӯҳи якум сокини деҳаи Чорводор Илҳом Зиёдуллоев низ аёдат карда шуда кӯмаку пулию молӣ расонида шуд. дар навбати худ аёдатшудагон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои кӯмаку дастгирӣ изҳори сипос намуданд. бо назардошти аҳамияти саҳми занон дар некӯи аҳволи оила ва рушди ҷомеа, Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид бо қатномаи 54-134 аз санаи 17 декабри соли 1999 санаи 25 ноябрро ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди ҳама гуна шаклҳои зероварӣ нисбати занон эълон кард, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қайд карда мешавад. бо мақсади иҷрои қарори раиси вилояти суғд аз санаи 3 октябри соли 2023 таҳти рақами 345 ва қарори раиси шаҳри Панҷакент аз санаи 20 декабри соли 2023 таҳти рақами 409 дар бораи таъсиси шӯрӯи пешгирии зероварӣ дар оила дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар соли 2024 ба тавсиб расида, баҳри иҷрои он нақша чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ шудааст. тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва мутахассисони соҳаҳои гуногун мези мудаввар оид ба мавзӯи 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат баргузор шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ зимни суханронии худ қайд намуд ки бунёди олии солим, таъмини зиндагии орому осуда ва бартараф кардани мушкилиҳо дар ҷомеаи муосир яке аз талаботи асосии пешрафтаи он буда, ҷиҳати баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва пешгирии зероварӣ дар оила ва вайроншавии онҳо чораҳои доимӣ андешида шавад.
سپس اشتراکچیان میز مدور مدیر بخش بایگانی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر سعید یونوسی، راهبر تشکیلات جمعیتی زنان شرق عبدالشهید و محسیما، امام خطیب مسجد پنج وقته مولا مختار ظفر ملایف، روانشناس تشکیلات جمعیتی زنان شرق ملکیه محمدی و حسنف مقصد الله حقوقشناس، معاون سردختر تولدخانه شهر حکمت الله و مهینه و نماینده شعبه معارف خالقов اصل‌دین و دیگران اندیشه و ملاحظه ها و پیشنهادهای خود را وابسته به میز مدور بیان نمودند. شعبه بخش‌های مربوطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن در همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی زنان شرق، نور امید، جوانان پیشصف، نمایندگان مقامات حفظ حقوق جهت اجرای بند نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی شده یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. در میز مدور تاکید شد که برای وسعت کارهای تشویقاتی و ترغیباتی وابسته به بلند برداشتن معرفت همسران، راه ندادن به عملهای زیرآوری در عائله و دیگر مسائل اخلاقی یک حجره مخصوص در تولدخانه شهر پنجکن جدا کرده شده است. در خاتمه اشتراکچیان میز مدور از همسران و مردم پنجکن دعوت نمودند که در سمت پیشگیری زیرآوری در عائله و دیگر عملهای نامطلوب سهم خود را گذارند. گزارش دلشاد حلیمова و شهباز قربانov. یکی از صنایع فرخنده در تاریخ صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به شمار می رود که این سنه دهم دکبر سال روان در سراسر مملکت با یک شکوه و جلال خاصه همچون تحکیم بخش راه استقلال کشور تجلیل می گردد. مورد ذکر است که در سرگاه تأسیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داشتند. با مناسبت این سنه فرخنده در کاخ فرهنگی شهر پنجکن با اشتراک رئیسان کمیجرویه تشکیلات‌های ابتدایی حزبی فعالان حزب جمع تنتنوی ایدانه برگزار شد. در سخن شادباشی رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده که آن را به سمع حاضرین معاون رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده رسانید، سخن تبریکی نماینده کمیجرویه ولایتی حزب مطلب محمودزاده رئیس کمیجرویه شهری حزب مسانه مرادزاده از جمله تاکید شد که محتوا و ماهیت برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هماهنگ با هدفهای سازنده حکومت مملکت است که طول فعالیت 3 ساله خود با راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان توانست با عملهای شایسته در تحکیم و ترغیب دستاوردهای استقلال صلح و وحدت ملی تشکل شخصیت وطندوست و فعال سفربر نمودن جامعه بر روند بنیادکاری و سازندگی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی سهم باسزا گذاشت و به یک نیروی توانایی سیاسی جامعه ما تبدیل یافت. حزبیان شهر پنجکن که بیش از 16150 نفر را تشکیل می‌دهند در 100 تشکیلات ابتدایی حزبی سرجم شده طبق دستور سپارش‌های رئیس معظم حزب کمیته اجرایی مرکزی و ولایتی حزب برای با دستاوردهای ارزنده استقبال نمودن جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری گسترده با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر با کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی جلب نمودن اهل جامعه پیوسته تلاش می‌ورزند. در خاتمه این جمع‌آمد ایدانه با یک گروه فعالان حزب تشکیلات‌های ابتدایی بهترین سپاسنامه‌های کمیته‌های مرکزی ولایتی و شهری حزب با اعضایان حزب اشتراکچیان فعال آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است مکافات پولی و به خدمتکنندگان مکتب ذخیره کادرهای کمیته اجرایی شهری حزب دیپلم‌ها سپرده شد.
در این جمع‌آمدی فرخنده از طرف اهل فرهنگ شهر پنجکین برنامه رنگ و رنگ کنسرتی نمایش داده شد. ҳар сол санаи 10 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон дар аксари кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон низ бо баргузории чорабиниҳои маърифатию иттилоотӣ ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар кӯхи фарҳанги шаҳри панҷакент бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва прокуратураи шаҳр бо иштироки доираи васеи роҳбарону кормандони ташкилоту муассисаҳо, ҷавонон ва дигар табақаҳои ҷомеа ҷамъомад баргузор гардид. зимни суханронии худ муовини раиси шаҳри панҷакент Мурод Шукурзода, ёрдамчии прокурори шаҳр Сомон Ҳакимов, ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент профессор Муаззамхон Ансорӣ ва дигар баромадкунандагон қайд намуданд ки дар заминаи эъломияи ҳуқуқи башар ки Созмони Милали Муттаҳид қабул кардааст, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар сархати Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтааст. طبق ماده 5 این سند عالی حقوقی انسان حقوق و آزادی‌های او ارزشی عالی میباشند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می‌نماید. باب دوم کنستیتوسیا باشد حقوق، آزادی، وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند نام گرفته به حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بخشیده شده است. تاکید گردید که ملت کهن‌بنیاد و تمدن‌سازی تاجیک از قدیم الایام همیشه برای آزادی، برابر حقوقی و زندگی آرام و آسوده تلاش کرده است و اعلامیه کوروش کبیر اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ انسانیت محصول خیرات و تجربه نیاگانی ما میباشد. در جمع‌آمد اینچنین درباره حمایت حقوق و منفعت‌های زنان و کودکان، نورسان و جوانان که آنها در کنستیتوسیا و دیگر قانون‌ها افاده یافتند سخن رفت. باید گفت که ماست در همین سال 1948 در شهر پاریس فرانسه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق بشر قبول گردیده است. مقصد تجلیل روز حقوق انسان این به جامعه و هر یک شخص رسانیدن اهمیت احترام و رعایت حقوق انسان، نقش حقوق انسان در تحکیم و رشد جامعه و حیات هر یک شخص می باشد. باید ذکر نمود که اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر یکی از سرچشمه‌های تاریخی عاید به حقوق انسان و پیدایش کنستیتوسیا ها می باشد که سال 539 پیش از میلاد از جانب اساسگذاری دولتی هخامنشیان شاه کوروش قبول گردیده است. اعلامیه مذکور که متنش با زبان اکدی تا این زمان آمده رسیده است با نام سیلیندر کوروش نیز معلوم و مشهور بوده، در شکل گلنوشته سیلیندر مانند ترتیب داده شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه مسائل زیادی حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. این سند بین الخلقی امروز با زیاد از 500 زبان دنیا ترجمه و نشر شده با کتاب رکوردهای گینس شامل گردیده است. متن پوره اعلامیه با زبان تاجیکی در سامانه رسمی سازمان ملل متحد جایگیر کرده شده است. گزارش مونیسا اتامولویوا و شهباز قربانوف. در مرکز تشخیص منطقوی агентии توجیک стандарти شهر پنجکین با شرکت سرداری مرکز حبیبزاده امیدجان، یاردمچی کلانی پروکورور شهر پنجکین دلشاد حمیدوف، کارمندان و متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، شعبه حفظ محیط زیست، مرکز تامین بی‌خطری عضوخواری و نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه یک مقدار محصولات خوراکواری، نوشاکه‌های تشنه‌شکن، بازیچه‌های بچگانه مهلت استعمالشان گذشته و به سلامتی خطرناک مطابق قاعده سندهای مقرر شده نابود کرده شد. سردار مرکز تشخیص منطقوی агентии توجیک стандарт در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان به خبرنگاران اطلاع داد که دوام 11 ماه سال روان از طرف متخصصان مرکز در همکاری و همبستگی با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر پنجکین، ناحیه‌های عینی و کوهستان مسجد در مجموع 771 سنجش‌های نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای
وابسته به طلبات رگلامت های تکنیکی، حجت های معیاری تکنیکی، حالت و استفاده بری واسطه های چینک، بخطری محصولات خوراکواری و قاعده های سودا گذرانده در نتیجه 764 قانونشکنی ها آشکار کردیم. نسبت به صاحبکاران و فروشنده ها برای رعایت نکردن قانون های عمل کننده پرونده های مأموری ترتیب داده از آنها به مبلغ 183,672 سومانی جریمه ستانیده شد. او همزمان تاکید کرد که در جریان برگزاری سنجش های مشترک با پروکراتوری شهر پنجکین جهت پیشگیری واردات و فروش مال و محصولات مهلت استعمالیشان گذشته بدون سرتیفیکات مطابقت رعایت نکردن قاعده های سودا نسبت به 119 نفر صاحبکاران پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده آنها به مبلغ 31,608 سومانی جریمه بنده شدند. وابسته به قانونشکنی های جدی پروکراتوری شهر از بالای 7 نفر صاحبکاران پرونده های جنایتی باز و برای بررسی به سود شهر ارسال کرد. ضمن صحبت یاردمچی کلان پروکوروری شهر پنجکین دلشاد حامدوف و سردار بخش ناظرات سودای مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارد شاکر امانقولوف اندیشه هایشان را پیرامون پیشگیری از همه گونه فروش و به معاملات برآوردن مال و محصولات بی‌صفت و روند نابودسازی آنها چنین ارزیابی کردند. هنگام گذراندن سنجش ثمرناک پروکوروری وابسته به حمایت حقوق استعمال کنندگان در یکجایگی با کارمندان مرکز تاجیکستاندارد و دیگر کارخانه و تشکیلات هایی که در اساس نقشه چاره‌بینی پروکراتوری شهر پنجکین در حدود جماعت و دهات شهر پنجکین سنجش ثمرناک گذرانده شده یک قطار کمبودی و قانونشکنی ها آشکار کرده شد و آن محصولات های پس‌صفت و محصولات هایی که به سرتیفیکات مطابقت به فروش برآورده شده بودند امروز در اساس نقشه چاره‌بینی های تأسیس گردیده یعنی تصدیق کرده شده از طرف گروه کاری مال و محصولات هایی که مهلت استعمالشان گذشته و پس‌صفت بوده آنها را در یک جایگی در اساس سند دخلدار در جاهای مخصوص گردانده شده نیست و نابود کرده می شوند. ما از طرف متخصصان بخش ناظرات سودای مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین با همکاری با پروکراتوری شهر پنجکین یک قطار سنجش‌های نقشه‌ای غیر نقشه‌ای و تکراری گذرانده شده در نتیجه گذراندن سنجش‌ها از یک قطار مغازه‌های شهر دهات پنجکین یک قطار مال و محصولات‌های پس‌صفت مهلت استعمالشان گذشته و به طلبات استانداردها جوابگو نبوده را آشکار نمودیم که امروز با همکاری گروه صلاحیت‌ناک مال و محصولات مهلت استعمالش گذشته و به طلبات جوابگو نبوده را قسماً به خوراک چاروا قسماً به کارکرد و قسمش را با طریق گروه کاری نابودسازی کرده ایستادیم. امروز در روند سنجش 5 نفر دلیل جنایتی شدگی از طرف پروکراتوری شهر پنجکین 67 نفر با ماده 627 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به جوابگیری مأموری کشیده شده. طوری در بالا اشاره شد مطابق طلبات قانونگذاری مال و محصولات پس‌صفت و به سلامتی خطرناکی از فروش بازداشته شده به مقدار 653 کیلوگرم محصولات خوراکواری 840 دانه قندک‌های چینی 1271 لیتر نوشاکی‌های تشنه‌شکن 2988 دانه بازیچه‌های کودکانه که در مجموع مبلغ 36,465 سومانی را تشکیل داد با ترتیب مقرر شده در حضور کمیسیون با صلاحیت نابود کرده شد. درباره نابودسازی مال و محصولات مهلتی استعمالیش گذشته غیر استانداردی و به سلامتی خطرناک توسط شبکه جمهوری تلویزیونی تاجیکستان صدا و سیمای شهر پنجکین و دیگر سامانه‌های اجتماعی گزارش‌های اطلاعاتی به نشر رسیدند. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحوف. طی 15 سال است که تشکیلات نور امید در شهر پنجکین عمل می نماید که مقصد تشکیلات از دستگیری کودکان امکاناتشان محدود
инчунин дастгирии оилаҳои ниёзманд ва занони дар ҳолати вазнини зиндагӣ қарор дошта иборат мебошад. Бояд қайд кард ки яке аз самтҳои фаъолияти ташкилот омӯзонидани хонагии кӯдакони имконатшон маҳдуд ба ҳисоб меравад ки ин кори хайре буда чандин кӯдаконро тарбия ва ба муассисаҳои таълимиву касбӣ гусел намудааст. робита ба ин мавзӯъ дар толори донишкадаи озоди тоҷикистон дар шаҳри панҷакен ҳамоише зери унвони тавонбахшӣ ва дастгирии муштараки маъюбон ва гурӯҳҳои осебпазир, рушди ҷомеаҳои шаҳрвандӣ ва пешбурди омодагиҳои фарогир ва коҳиши офатҳои табиӣ дар тоҷикистон баргузор гардид. албатта чиқадр ки шумо медонед давоми чанд сол аст ки консепсияи таҳсилоти фарогир аллакай амал мекунад ва дар мактабу боғчаҳо ҳатто дар донишгоҳҳо ҳам шахсони имконияти маҳдуд дошта, кӯдакони имконияти маҳдуд дошта таҳсил карда истоданд. пештар бисёртар таълими хонагӣ ба фарогир буданд, ҳозир дар мактабҳо таҳсил карда истоданд. қайд кардан ҷоиз аст ки аз тарафи ташкилот маводҳои хӯрока ва барои ҷалб намудани заноне ки дар ҳолати вазнини зиндагӣ қарор доранд пас аз омӯзондани тарзи духти лавозимотҳои хонагӣ ва либосҳо таҷҳизотҳо низ ёрмандӣ карда мешавад. лоиҳа аз тарафи иттиҳоди аврупо мавзӯъгузорӣ мешавад. инчунин мисли васток ина дастгирӣ мекунад ва ташкилоти нури умед дар самти дастгирии занҳои танҳо ва кӯдакони имконияти маҳдуд, шахсони имконияти маҳдуд фаъолият мекунад. аз рӯи лоиҳа мо дар 30 деҳа кор мекунем. мақсади асосии ташкилот ин дастгирӣ намудани оилаҳое ки дар шароити душвори зиндагӣ қарор доранд. ҳамин сол 15 солагии ташкилот қайд гирифта шуд ва мо асосан фаъолияти мо дар самти ҳамин дастгирӣ кардани занҳое ки дар шароити душвори зиндагӣ қарор доранд аввал тадқиқот мекунем. инчунин ташкилот аз рӯи лоиҳаҳо ба кӯдакони имконияти маҳдуд 2 сол пеш мо қариб 86 дона аробачаҳои маъюбӣ ба шахсоне ки эҳтиёҷ доштанд додем. 80 донаро ба оилаҳо супордем. 6 донаи дигарашро мо ба беморхонаҳо, беморхонаи кардиология, одон, детская больница, урология, барои ки баъд аз ҷарроҳӣ шахсон метавонанд ки бо аробачаро истифода баранд. дар назди беморхонаи кӯдаконии шаҳр аз тарафи ташкилоти нури умед маркази тавонбахшӣ низ фаъолият менамояд ки барои табобат ва маслиҳат ба кӯдакони имконияшон маҳдуд хизмат менамояд. агар дар раванди инкишофёбии кӯдак ягон аломати бозмонии инкишоф, нуқсон ё дигар мушкилиҳо пайдо шаванд, мо бояд ки ба мутахассисон саривақт муроҷиат намоем. яке аз пешгирии маъюбиятам ҳамин шуда метавонад ки мо бояд ки ба мутахассисон саривақт кӯдакро нишон диҳем, аз муоина гузаронем. барои беҳтар намудани ҳолати кӯдак аз мутахассисон маслиҳатҳо гирифтан лозим аст. дар синни соли хурдӣ чӣ қадре ки табобат саривақт гирифта шавад, ҳамон қадар хавфи хатар ба гирифтор шудан ба маъюбият камтар мешавад. дар рафти ҳамоиш саҳначае аз таъсири никоҳи хешу таборӣ барои таваллуди кӯдакони носолим пешкаш карда шуда бо саволу ҷавоби иштирокчиён хотима ёфт. саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 ҷамъияти деҳоти шинги шаҳри панҷакент қабои идонаро ба худ гирифта хонандагону омӯзгорон хурсанду хушҳол ба назар мерасанд. ин рӯҳия бо мақсади истиқболи ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. омӯзгори ин муассиса Барном Муқбилова соли ҷорӣ дар даври ниҳоии ин озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст. бо ин мақсад дар саҳни мактаби мазкур бо иштироки хонандагону омӯзгорон ва меҳмонон чорабинӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки Барном Муқбилова омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 ҷамъияти деҳоти шинги шаҳри панҷакент соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ки таҳти сарпарастии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари кишвар ва дар байни тамоми табақаҳои аҳолӣ гузаронида мешавад иштирок мекунад. ӯ собиқаи зиёда аз 40 солаи омӯзгорӣ дошта ба хонандагон аз фани забон ва адабиёти тоҷик дарс мегӯяд. ин муаллима дар соли аввали иштирок дар озмун то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буд ва соли ҷорӣ бошад дар даври ҷумҳуриявӣ озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст ки ин барои ҳавасманд гардидани дигар хонандагону омӯзгорон ва иштироки бештари онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ мусоидат мекунад. омӯзгор
یک شخص معتبر و افتخارمند است، زیرا که به کار تعلیم تربیت علاقه‌مندی دارد. از طرف دیگر آموزگار انسان میسازد. مادر انسان تولید کند اگر آموزگار انسان را تربیت میکند میسازد. با این معنی که معلمه طول سالان زیاد از سال 1993 تا امروز 21 سال باز در همین مؤسسه به کار تعلیم تربیت مشغولند. درس‌های معلمه همیشه با عیانیت، با تابلت‌ها ها، با دیاگرام ها عموما بی عیانیت نمیگذشت و خیلی شوق‌آور میگذشت درس‌های معلمه. و همین سبب بود که معلمه در آزمون مربی سال اشتراک کردن، غالبیت به دست آوردن، در آزمون معلم سال ولایتی اشتراک کردن، غالبیت به دست آوردن و این افتخار ما و اهل کلکتیو آموزگاران بود. بعد از این ما همراه معلمه سعی کردیم که در آزمون فروغ سلطانی اشتراک کنیم و معلمه به این موفق شدند. 2 سال پای هم اشتراک کردند و در سال دوم توانستند که صاحب غالبیت شوند. البته این غالبیت آموزگار را همه ما خرسندانه دستگیری میکنیم و من بعد کوشش میکنیم که در پیروی همین کس همین چیزی که امروز شاهد شدید همه خوانندگان خرترگان کفکوبی کردند. این معنی را دارد که من بعد کار معلم را آنها دوام میدن. قید گردید که سال ششم است که با ابتکار و تحت سرپرستی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد و در آن تمام قشرهای جامعه می‌توانند اشتراک نمایند. برنامه مقبل و یکی از آنها میباشد که از یک دهه دوردست در این آزمون با نفوذ اشتراک نموده غالبیت به دست آورده است. باید ذکر نمود که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 دهه شینگ یکی از مکتب‌های دوردست شهر پنجکین به حساب رفته. در آن عین حال 313 خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند و با آنها 33 نفر آموزگار درس میگویند که دارای معلومات عالی میباشند. در مؤسسه ما 33 نفر آموزگاران با دارای معلومات عالی به شاگردان درس میگویند. خوانندگان مؤسسه 313 نفر را تشکیل میدهند. باعث خوشنودی است و سرفرازی است که در بین آموزگاران مؤسسه یکی از آموزگاران ورزیده مقبل و برنا از فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگویند و امروز در دوره جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی در نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک اشتراک نموده سزاوار جای دوم را اشغال نمودند. باوری داریم که مقبل و برنا اشتراکچی آزمون من بعد نیز شاگردان را در چنین آزمون چاره‌بینی ها تیار نموده در سالهای آینده نیز شماره خوانندگان مؤسسه نیز زیاد گردیده غالبیت را به دست میارند. برنامه مقبل و آموزگاری سابقه دار اکنون بعد به دست آوردن غالبیت در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است نیت دارد که در سالهای من بعد شاگردان را برای اشتراک نمودن در این آزمون آماده نماید. اشتراک در دوره‌های هم شهری هم ولایتی و هم جمهوریوی برای من در زندگی یک امتحان بزرگی بود. امتحانی بود که من با واسطه آن خواستم فهمیش، دانش، ذهن و ملکه و مهارت خود را در زندگی بسنجم و حقیقتا در همین سنجش خودم و باعث هم خوشبختی و خوشنودی و افتخار است که به مقصدم رسیدم. آزمون اینجا بغیر از آنی که ما در این آزمون شرکت می‌ورزیم، این آزمون پیوندگر نسل‌ها، پیوندگر منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان به یکدیگر گویا کپری می باشد که ما با واسطه آن به تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان پیوست می شویم. بغیر از آنی که در این کتابخانه در این آزمون شرکت کردم، باز برای من یک چیزی دیگر از همه مهم بود که من خیلی دوستانی زیادی پیدا کردم. البته این تشبس بی‌نظیر به پیشوای ملت ما، اساسگزار صلح و وحدت ملی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وابسته است. من کتاب میخوانم، از آن لذت میبرم، از معنویات آن برای درک زندگی خود بهره میبردارم، اما همین بهره مندی، همین منفعت من با تحفه های
خاطرمان با جایزه با افتخارنامه سپاسنامه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می شود و به نسل‌های نورس آینده تشویق و ترغیب می نمایم، القا می نمایم که آنها هم در این آزمون‌ها اشتراک ورزند و خودم هم عزم نمودم که اکنون شاگردان خود را به این آزمون راهنمایی کنم و آنها هم در دوره‌های گوناگون این آزمون اشتراک کرده تا به دور نهایی راه خط گیرند و در این آزمون سزاوار جایهای نمایان گردند. در آخر چورابینی از جانب خوانندگان هوسکاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 برنامه فرهنگی پیشنهاد گردیده چورابینی را رنگین گردانیدند. واقعا هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید می‌کنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند باشید.